Ghana this man Ghana tea for Muson for Japan aka Fufu Ken. Me cheche we bia wa send time a wo hwe ye. Na me nhyira wo, wa ye nhyira ne. Ene ye se sabi me hye mbo se nkrata asem ne de emu nchechiri mu no enya NC ye. Ye de part 1 aba ya toa so abo part 1 na sa ene ba be ko part 2. Minua se part 2 no o pet ya subscribe na share video no na agron enye de. So ati ase ye ntwa ye homla. Ye de be bo mu se pa. Adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufu tomtibidie I like it. yanom koso pause ne koso konkoso no no apre kokwa wonya atofo enuti na adwempa hene aka fufu kentenasia ogbo adom pempunu mu fra twetwa wuro ma obi a kire ne su ehunu And that's my boy. Etiefo ya samba biem me se me domo me Ghana ni nti no ohwe me chi ha me Ghana flag esi ho ohwe matade ya kente papa me do me nuanom me se me mma me nuanom emoka ewo abruchira se bebre adwempan ne ye domo nti mo ba mo share mo subscribe to YouTube channel no e adwempan ne TV na ensem bia ba kwe ona obedi kan atene kane me nua we de part 2 no e block quick so ati ase part 3 so besan ba nti wuti a no atwen entem bia wiki bia na de nkrata asem be de be brew wa opese contact e bia so no oba e DM a wotwra de ehian de opese otie bia no adwempan ne benya time aye de akirechiro mu wa ye nhira ne menua ba menua be ma mesre ma me nom mbapa nom menua nom ene ye de be start eye awofo so awofo a sabio omo krum ha se ya ebi ompese omkofo ma free Africa eye de eba Mr. Oye oba tan na pese kokofa oba free Africa ede ne ba na okuta krata a krata na emu edu a Mr. yire ho na ye adwuma so oye adwuma a omfa ekwan so mfichiri engofa oba na enye de emma wofa ekwan a etene so ede oba na ye de aba na oba no so ba na oba ba benya krata ye wo emma bebre okromase a mema bebre okromase ya sabio tafrache omo nya adwuma omo depende wo ewo aban so ebia enye omope ema no kwa da enye omope wu because ba awo ba aku mienu miensa wontimi konko ye adwuma bebre nto no be depend ye de ewa aban so sa enkware susu aso de ya na adwuma na ye den but menua ma mesremo ebia wo ba abrochire no de kan awo ewo Ghana awo na awo ye no beduru ese no do ba na to krata na sabi obenya ye ewa ha no so de obaye ne se sabi watama wa wadwene so pese kofa oba no eba no to boase na pe 4 hours adwuma bi ye de eye na aban ne hunu se at least also all support ho kakra eno no o de kokoto so se pese kofa oba no ede eba oba no aso be ku fikesim okwa ye ma pipa forms amoide amo afele oba na o fi no o meka so mu hia ne passport copy o de passport copy ne de eka ho a na ono no ne date of birth ene ne birth certificate ne bibia na I ready odini nyina ai de aka ho ede amom e wa hase wode momo hase omo be forward ed akọ no ma brew skase bi atua am say be 28 euros e bibisa enu 50 euros utua say skana ye de kwakọ process ne yoma no ai de ama enu ye genuine way nti esre mo ka kire mo say monyere mo na at least 4 hours adwuma kra na about time for no muntimi nye de enye na no wo try sa de na e de ya na che ne be che enso enka hoda no nyame ya wadom na akra no etimi ko interview e wo Ghana nyanse bia na ko busa na pese kokore se ye akra na eni picture na bo passport no so na menua ba wutie me mesre e be boa wo menim se menua ba bebre e wo Ghana on pese mo do me de e be kromu ase adwempan na tena ase esuensu asa no ma we se nyina ase ye de boa mo ye de chemo ade abekọ lawyer ho a obeji uska no ye de ye de chewo kwa ye tu ehu asiwo social media say ye boa ye man Ghana fo a omo akwantum ene omo Ghana on person me do mutu kwan nti mesrew oba no subscribe to YouTube channel no e ma remfi na wo follow Facebook page no say de be ya video bia ba on sabeka nti menua ba ye tumu sa futu we say no a person do ba eba abrochire no mesrew sa wo ye sa no ma no wi a akra no nyame adom a nam sa wo ye adwuma kakra support ho nti no akra nyambe adom ama mo de visa na yeda ma akra no but ma akra na ntwan koduru be 16 years e wo Ghana person do baba e ma na ntwan koduru 16 years wa che kra be 10 years na od na yeda od na ba sabio yetimi fa mfichire emfie no yetimi ye hu bibi kakra so ati ase abebuum yetimi ye hu bibi kakra ayede Jamaica nim sa wote ase eno so yede eno so eyi enti mesra wo se menua ma mpese mo de mo maba mo depend o aban so nye bone kwan so e ya wo amawo e de boa jama e man no se daache jama ha nkokrafo no nyina afiri wo kwa ye ma no e ba be take over
enu nti na se bi oba ha se award ye eye no wa yero ho no wa de no wawo enu nti no mesra mo saa de no ebeboa wo ama wo ba no atimi ayede aba minim nipa bebre a bia o mo pese o mo maba no o mo kofa akuti kwan bi so na nkura no ba se bi krate se de man nkura na fa man nkura na akoy lawyer asem na akoy twema mentwe na akutuetu lawyer ka wo aban mu eja aban ska so na wo tiska kutua lawyer ka ya de a yie because this kana ma say fa na fa didi nti mesre mo wo pese o kofa baba monya adwuma kakra na montimi apply mama no beba with genuine visa akwa no ba omle yenua mema so asabi mo pese mo soso mo kofa mama bo obi wo ha no ne broni awale na broni no ekuta ne German pass yo abrofo bi wo ha omonye hase ni obi wo kuta Italian pass obi wo kuta Spanish pass sa obi wo ha no one broni na wale opese kofa ne ba de eba mesre wo be ma no wo so jire ho na ye adwuma the more na wo ye adwuma na mu depend wo aban so no wo kra den dey one touch wo de tools wo apa oba no be de oba no be ba mesre mo connection bebre no emwa se wo pese okofa obaba ana se bia wawale na pese okofa wo yere ba connection emwa wanga sana yire ho na ye adwuma ba bia wo te so account se wo pese obi ba abruchira se be kan wo se ho kafo a ba bia wo te no enso count aban ba hwehwem se wanga sa wo dan a wo tim nipa no ba onto benye ba bia yede ada saad no ebeboa wo ama wo yere ana se wokunu etime afri Africa ayede aba yanko obi a ono so ewo Ghana opese obi wa buchire ma na invitation sa invitation no so nipa na ede ema wo no ese wo make sure say wo ba wo be back so wo ba na se bia wo no ba bi na aba na bia akra na yale na bia enam yale ni muntini untumi enkwa eno no de your ways and means wo ba adwempan platform a yebetima ayede akirechiro mu ama wadwunu mu so ayede ebi ehunu kwan befa so a sabi eno so be de eno so be boa wo eno ewo ho ena sabi se opese bia wa pabi ba besra wo ma mesu ba besra wa wo nipa kro na wo so te wono mesra wo yire ho na ye adwuma aburuchire de ni nyina na wo krata na wadwuma wo ye ene be de ene be boa obi wo depend wa aban so opese bia na ma be besra no wo depend wa aban so na pese ma be besra no enya de befa wo try na page mo kakra bi ye but o ma me no ese ni mfie ekona nim kakra be 60 and 55 going ena ese ni mfie ne de edi ansa na bi German for no accept am na ye de amna ba se wo do bi ba na se nipa ne yongwa sa nipa na o ye yongwa ya na invitation ya na mu ye den kakra e kire se omunim se nipa ne ba onko but wo na wo ma nipa invitation no se wo ye odwuma na wo nje 1 person mpomfra ban no ho a ye the invitation be ma nipa no be sa be ma nipa no ama nipa na aba se nipa ne ba first 3 months de be ma no onko Ghana back my advice am the mom no onko wo se pebiem ba German for na hunu se na country bi o ko bi hunu se oba no call ye no ombesan ayede edi biem amana ba ti the more na wo ba no nyambe tiri ntumi ama ba adwempan platform a yebetima akirechiro no ma bi a ebia pese wo ka kromu ase ya betima ayede aka mejeje obi bia e wa adwempan TV so ene ye bae se ye de baba be kirechemu no mu so ati ase we eye nkrata asem yeguso article to article eso ebede ebeba no ye part 3 we part 2 so ati ase oba no ahye no subscribe to YouTube channel no ene be kire invitation ho asem ene se bia opeso kofa oba efri Africa ede na eba krumase a eno na ne ye ba se ye ba be boa mu nya kire mu se na be ya unkotue ska e wo lawyer ho na wo mbre adwempan platform de oba so a de nko a Germany Stuttgart peace out.